Abasemeli kwa numwanchu muliro Ndizi TV andonsia sobere tenani wendete gutwara ritukoligi ekero cyaragire Chinsa Ikomi cy'abamarwa cyajin go kwariania semester ya mangana Amayia asenjiro yuko yachutende tumaina lende korekana imena isigo ya Gusii no koboli kwa nabono ikaransu ike ndura mana lende ko korekana na lya bali kwetwa na kwariana lya ase Chinsa jige karo kwa nyora asenjiro wekaranu ikoragense ya moya abamarwa kolenda ase Chinsa jige usase birebi ikora nyora asenjira yobwenge okaba mona inche ikomario kana ko nyuruna ntora sensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News onya chinga kina boko nda sensemo ya X @Ndizi TV News wega ngalikia na boko tumagwetira se number ira screen ende tokanyora asinjira ya abone go kaba mona incho ikomario kana ko nyare terekera ende te korekana imena isiko ya Gusii na botamberiane Brighton Makori. Soroboti rolio muri kiito Josephat Amisi andete gutwarganiria iguru yabaremi bekemerigie cha korwa sense mogose factory ya Nyamamu nigobono bagenderete komoja factory yo sobotenliwe factory yo anene asuko nyoru ko bayare ko bayana ko bao buoyo asege kabono konde karbanyo to buoyo buni go banyorete obuoyo mamenja nechibuni kiri banyarete bakolika ase enseme ibono nigo baburia serikali wesona gatinde ko bakonya alina konyoro buoyo asege kyabwange ne barbanyar bakogenderia ekemeri kyabo gose konyoro buoyo ase kemeri kyabo asensemeyo yali Nyamamu tigeta moyane na nyoro buoyo bamagonku metie chae mbwate metemenge makita ango da konyara matokeo ngiye ko bara bale mutokora mika etokorika moya chito tware silwa moyo nande moyo twatakere to egu alia before December ntwaye ko egu moyo chikarike chito iribone tokumeti nande bona mwamenyere watalanga chi directage mwamenyere watalanga wo mbodi twakora to gotare chaya mata chito ro matira ne mala to ya gotara mata bere ne ngoro na tranyara matokeo Amayia ase factory ya ito ya Nyamamu ebe yarenge ase rigoririe die chai last year yarenge ebe yengia na intwa tuigene tengakonyora twarengi chibesi chito korende esaruto bugate management yerende ntonyora chibesi sanita owe waboretire lakini waboreta singa kirende tubwende konyora ubuyo kurwa June paka August twanyo twakolre ai mwono tokonyo aligesarie chae rengia wono iga tugate dry season ngo gutakero mutie January February na March so mutie yebere ntokonyo aligesarie to serikali yasona negapi ekere jikorosha machiko ene kinga machika ya ruwa sabarimi talinga na sawa director mu director oikabwa trichiko neri chikeru kalicha somoremi lisaini gunomoremi omonyene amanya machika murendere kurwa se kurecha na oikasa ukone chae serikali ni gobono ya nyarege kuborigwa kubwatuko roboti goro ya barandi amonech kanisa anekere serikali ya chagete injira yoko lingo richikanisa mona barandia bari badebakanite na batari kubwatia chimbo chingia asokora oburandi bwabo asinse ya Kenya bagukwana ase county ya Shinigishu nigobono banyare baode nambuye bamanye mbarabya babarandi bekene anekere serikali nyari kubatuka oroboti oru asebo igabaraye obateruna anirebuya bari basomire na kubanya obwene ekoba abarandia bekene asinse ya Kenya masarakasi kwenye makanisa, na kwa sababu wamekosa elimu wametafuta kuchukua makanisa kama kitega uchumi, wameingia na biashara, na kwa sababu hawana njia ingine wanaingia na sarakasi zao za kufanya vitu, kufanya miujiza. Makanisa ya sasa yana wasomi wengi sana, na wasomi wengi wanahitaji pia wachungaji wasomi, maana kama mchungaji si msomi ni nadra sana kuweza kumsaidia ama kufundisha ama kuhubiria mtu ambaye ni msomi hata kumuliko. Jifunia leo kupata udaktari nikiwa mzee hivi. Ninashauri tu wale ambao wako chini na wanaona wanaweza wakiweka bidii. I want to use this opportunity to appeal to the clergy
to the Levites, to the priests, and all servants of God all over the globe, that this is the time that we arise to acquire knowledge and wisdom and skill up even on top of the calling and the gifting and the anointing for us to be able to be more effective and efficient. Ase chinga kiechi chemega ni gobonege saku kiaba suba kianyarithegi kuinyorege koro kiabo unenjera yemo yokuinyora alibaga korire asensemeyo ya suba bagukwane nkakiyo ni gobono badena narenjera yemo yokwene kibuna konyorege koro kiabo ya sirire anene karoba kobarwa asensemeri yabogere kurende ni gobono badena bachakire kwimugiriria gekorwa gosikwimugiria gekoro kiabo asensemeyo kaukwana asensemeyo omurikyo omugwasiri gose omugwasiri ase serikali asensemeri yoborani erudiwaro nigobona nyareka debune nere njere yemo yeke koro koinyorwa asensemeyo anekrabori ebisagu byonsi asense ya Kenya koinyorege koro kyabo na kwegeria ebiyare byaboniga ege koro kyabo karobarasuke kochibosyo. It is a pity that today as a country we have lost quite a substantial proportion of the integral culture that our fathers and our forefathers laid a foundation on. I remember a long time ago when we were young, your neighbor would never go hungry when your parents had food. Your neighbor would never miss medicine when you had got medicine stored within the homestead. But today we are leading a very, very individualistic life, which is not good for team building, which is not good for the foundation of the Kenyan society. So for Rusinga Island Festival, it is celebrating the Abasuba community, who now we are understanding more that they are a minority, that actually they are nuances and different things that we are trying to understand at the moment as tourism, as visitors, and celebrating that culture of where they come from. And even the attractions within the islands, Takawiri, Mfangano and others, together with Mbasa, where it's known really for good birding experience. And for bird watchers, it is you should not miss Mbasa Island. It is one of the rich places to experience bird life. Abamenyi kurwa sensemo yaronge chini gobono banyibori ya serikali kubanyira aya niko akubatikana au kubateka kwa mache semeyo kurwa se eksiwa kiarongech ibono yabairire gutatwaro bomenyo asensemeyo anene niko batiruna barabumba tware de chinga gichingi ya chogo sereke Christmas ekara macha mange anyare ka gwateka asensemeyo bono niko baburi mirubiri akobekwa eriko bakonya banyare bakurukurwa somo chando yo kwa mache njaa naye inatumaliza. Watoto naye wamemalizwa na njaa. Serikali pia tunaomba utusaidie. Mbona tumemeswa na maji lakini hata amfanyi chochote, tumenyamaza kimya. Kwa nini? Sisi hapa watoto hata wamekosa kitu cha kukula. Sisi hapa hatuongei mambo ya Christmas. Tunaongea jinsi tutakavyookoa watu wa Longech ambao wameathirika na hii janga ya bahari. Kwa hivyo tungependa kuomba serikali sana, serikali yetu kuu na serikali ya kaunti, itusaidie sisi watu wa hapa Longech kwa chakula kwa haraka na pia kwa kutujengea manyumba ile ambayo tunaweza ishi kwa sasa, ndio tuweze pia kusherehekea Christmas kama watu wale wengine. In fact, the lake is behaving like this na hata hakuna mvua. Na hata tumeshindwa hii maji inatoka wapi? MCA walitusaidia kuevacuate sisi tukaenda mahali pengine pale. Sasa kule tena kwenye tumeenda maji inatoka tena na huko mahali pengine. So ile changamoto ambayo tumepata watu saa hizi tuko kwa festive season. Tunashindwa tutajenga ama tutacelebrate, na hata hiyo kidogo hali ya maisha saa hizi imekuwa ngumu. Pia makanisa hakuna mahali hapo hata tunaweza enda kuomba. Makanisa yote imeingia kwa maji. Ikifika Jumapili hakuna mahali pa kuomba. Nimeathirika. Na kwa jumla kwa location yangu ni vijiji 30. Kwa upande mwingine ya Namkuse nimeathirika kwa vijiji 18 na huku 22. Longechi ibanoni giutoka sensemo ya Turkana gose county ya Turkana
asensemeri ya Turkana Central kirabamenya bono bakorera ogwichorana kwa mache ensemeyo kiratogoswa bosioni ge kurega tindi kyanyaregie korwegwe asabasaja bari bagendete kubakurura abana bake boigo bari bakonyoma abanyaruka bake asensema ya Samburu boigo bari bagendete gusara abana ensemeyo bobisa abo bagokwana asensemeyo nigo bono baboririe ege kurega tindi ko enekiwa bose bari bakorega korwege banyara bakobekwa byara kogera nigo basegetire obosari obukohenekiwa ensemeyo. Kiongozi, wewe una tamaa ya ngamia na mbuzi kwa kidogo hii unapeana mzee kama wewe, alafu anazalia mtoto anabeba mtoto, hata kulea inakuwa ngumu, unakatisha maisha yake ya masomo, ni hasara. Somesheni watoto, kuolewa wataolewa siku ile watafika. Hii serikali letu la Kenya imeongea sana juu ya ukakatili, lakini hakuna mtu anafuatilia, watu wanafanya kichini chini. Na wakati hata mtaripoti kama ongea usikike, dhuluma kama mtu amekuja kuua mtu, amepanga kuiba mifugo ya mtu, ako na bunduki. Ukiwa na bunduki sio ni violence, unataka kumeta out, so report. Tunavyojua Isiolo hatujasoma wengi, kwa hivyo itahitaji iweze kufika kila mahali. Kwa hivyo popularizing ya this platform na iweze kukua very easy. Ingekuwa poa hata mtuoneshe vile inafanya, ndio tujue ya kwamba haina maswali mopo, inatakana tu ni kitu yenye ukidial na ni hivyo tu. Ekero kiria ba Kenya bagendete kwirubiria gochigoswa so mwaka bejirubere nemeron kebirnenye nigo bono gati yabamenyi kurubari bare angena segetuno kya Mount Kenya bagenda gukora masaba siritkurero asiboigo banyarire bakwerera obuya bwa masabo asigetuno ekyo asibono bateruna ninjira yemo yogosabira ense ya Kenya ibaroremna teriochi derochi kwenda asagi yakolende gwetera masabo nigo Kenya eranyare gwonchoreri anena barayi bari barase ense ya Kenya bari bakora aba Kenya aboniga. Hii maombi si maombi tu kama wengine wamesema, ni maombi ambayo iko na baraka kubwa sana kwa ile Mungu alikuzaa nayo, ile talent, ile gift, ile umesomea inakuwa improved wakati umekuja umekaribia Mungu. Na tunasemanga kwa hospitali kwamba sisi tunatibu lakini Mungu anaponya. Kuja kwa hii mlima na si ati nimekuja kuomba mlima, nimekuja kuomba Mungu. Watu wengine wanafikiri wote tunakuja kuomba mlima. Hakuna kuomba mlima. Na mlima mara mingi ndio inakuwa na baraka. Na watu wote wanakujaga, watu wale wanakujaga kwa hii mlima ndio wanasema vile naongea. Ukienda mwaka moja miaka mbili baraka inateremka. Tumekuja kwa hii mlima, Mwenyezi Mungu atupatie baraka zake. Na baraka zake kubwa ni hii nchi yetu. Na hii nchi yetu saa hizi tunajisikia sisi ni kama tunalemewa. Kwa hivyo tunaleta hii shida kwa huyu Mungu alituleta hapa. Kati ya bamenyi korwase county ya Taita Taveta nigo bono bamochirio gosiekwa kwa wildlife Taita Taveta asibona badeno gosiekwa kumurubirio yugo se wildlife ini gokoraji gosirie mereme menge kujasibari bare gokora egasi sensemi bono nigo babodia serikali goswagati na kuriringane iyo igihagera nigo abahange babo bakonyore bitoki asokore mirimo asensemeyo. Objective of this memorandum is to declare the Marungu community's position on allegations raised by SOMO. 2 is to express our concerns about various suspension of carbon credit issuance to the Kasigao Corridor Red Plus project. 3 is to condemn SOMO's attempt to leverage isolated incidents to advocate for the abolition of the carbon offset industry. Dhuluma zinafanyika katika jamii na zimepatikana, ni kila mtu abebe msalaba wake. Kila mtu aliyechangia kulete dhulma abebe msalaba wake. Niona ya kwamba Wildlife Works shughuli zake zikisitishwa, basi umaskini utadorora, umaskini utachangiwa. Asogokorera umunyabiashara korwa sense ya Rwanda Desaya Munyonsu nerebono omonjoreri bwe biashara bye milioni 10
aya nigo agocha kubwatikana no kuna chogwekina okuwa korekana litikulia lero inse yumuna jebina Alfred Mabea oibonote abuna omoswati oyugose omonyene biasara ebyo nere bono ochikwenda no bwoncheri bwa yani gagocha magega yekina kyabegetwe ase kambero na akolm cream oyolengete gote abune biasara ebyo nigoso bwoncheri obunigo bwalenge ebyaye omonchoreri oyibono niganyorero bosibori bwaye igoro yekambere kyo kunacha oroboti oru ase litiko lialero. Based with that reality, a Rwandese company called Stay Online decided that they need to extend to Kenya, Kenya being the country of choice for East African as the seat of commerce. That resolution made one destination come to Kenya, but because of the law, he could not register the company. He had to register through a person who is a Kenyan. That Kenyan, Makori, the only input to that company was his national identification card. All the funds, all the technical know-how, all the day-to-day runnings of the company were known by the Rwandese investor. Aibono na kwareneria hase jinse Ikomi kondenyora gikoraga ensemo yabona margoba nochikonyorana na Frida Kiruba koretera mange bana balikwetu anda kuya sangire kuru chinkongo inye chensi gotomba ko yabwatia ekegano ko yanyora buna nyadire kagwatika ngwa kirambe mona krochorete kulia Ndizi TV ne Rwanda Smogusi nyasaga ko nganje naye wanjire turaumira naye litkuli chuma asungoro bilibwensa kyanene hase bwatoke edition torena kitokora omwaka kwa kirambe mona kana kulia Ndizi TV ne Rwanda Smogusi bana botamberiane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusii. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Pali bata maite ngoro kunyabeta nongwa kunyabeta series vega Ndizi TV. Ngobaganyire sikukengia no mwaka mu 2024. Bari babwate tosange na bari baminto batabwate tworoke bwancaniro cyase bari. Bona nkenyabeta ngobaganyire sikukengia ne timu yane yose kubaganyire sikukengia. Chingagi torea se Christmas no mwaka muya egetesenikia Ndizi TV nigo gya kwariganirie omwanchwa omurigereria ya munaso kurigereria TV yetu ya Ndizi TV omwansubo busi mwaka mugima na kwariganirie asembisa yo gukora mwaka tariki 30 neyemo kurwase SND yetu ya sengera. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Inche asa Marieta Nkuru Evans lona nyancho konsongo omonyakiro bugwikwa ya sengera Christ the King, yani Kristo mfalme. Etoko bahariga ni mwespi asiri tukoria Jumapili ye tarehe 31 asitobuga tumuroberia asetivi ya Ndizi TV mwesi pitu abariganiri elinde tunyare
kotegerera matera mansu ayagwansa kumoko eyemo aseyemo kurwase Christ the King Sengera Center Sengera Barish ni nchuto sasime Ndizi TV obwansu womo Gusii nigo yako ganirie Christmas yekia no mwaka mujia bwa masesenia Nyabeta kira ritukorie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa Chinsa 2:30 Chiabotuko ime Ndizi TV Nyabeta Gendo tukerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya webwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria Ijumaa gochaka Chinsa 2 goika Chinsa 2:30 cia mugoroba no semiwa manke igoro iyobo chenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukurie Ijumaa Chinsa 2 Chiabotuko no moiroroye ritukurie Jumatatu Chinsa 2:30 Chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mubero na bwo obonda bwao Langu jina ni Conrad Ngwesi, msimamizi mkuu wa kitengo cha Graphic and Design hapa Ndizi TV. Ningependa kuchukua fursa hii kukutakia heri njema za Krismasi na mwaka mpya wenye fanaka. Na nikukumbusha ya kwamba iwapo hukutimiza ndoto zako mwaka huu usife moyo, manake mwaka mpya huu hapa na tutaanza upya. Alamsiki. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa 2:30 bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti 52 inya 3 5 2 5 eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbegia NTSA